welcome back to another video, guys. Today the inauguration program me tapalolet in tapabure. My team to ko pon tapabure. Kapabe ko. All in the YouTuber mali. Asini about it, you have to listen to team my talk in Tara. Team with that. E Fisio team Okay. listen with medics. Okay. So nila tao game that day atila hai bue. Ito hai jogi tournament nahi hai football. Football in men's only participants hai. Depo in individual games tara participants hai juma biri rama. Individual games hai that day kole. Long jump, so discus throw, high jump ta 100 meter race. So puro rosofe no game hai nahi ko jino bue bulus la sa ya hop tao bue that game hai. The individual tara expect so right. Matcha so football hai to hope to show ni lo right. Hai jogi tournament nahi football ni ko opportunity ana bi right ni lo chama. Football hai practice ho ji hai ditheki jo phale practice ho hui hai. Ito kholi 1 month plan is puta gore practice ho jo. Okay. Puro rosofe team hi football players mai tao state ala national hi lo players mai la lo moi. Lo right national level hi wa ko ni pa ko ju player mai lo right te ni state hi lo ju mai lika han lo right lo ni ko ju ma. Okay. So talo share so to ro. Sa ka lo re. Thank you. All India Radio in interview so chal rahi tha. Ho le. Dama lomsa. International tara lomsa. Poland ni mode shaw de ra. Neymar Brazil ni ngam Brazil ko da ro. Camera ground de bana oh even bidore bidim no dai do to ko bi khole ta ko na ti gone stadium ginji dai de ta za game no Bernabeu Stamford Bridge Stadium jara na goal he le dini he ni goal ngo moni ground vi da di de na daga de goal he ne ground ngo goal ngo ne ground da goal he le di jor di ma te goal ngo he mor di te wan ground vi da di je cái đầu na ko ida se da leveling ding ngoi bra leveling ki so we de đây giờ ai kì đấy nó cái bảo unfurling of unit flag, President PNTM. Ito international player भी है ना नन तो चला ना मुदा Unfurling of union flag. Roni को program चला है down का के लो मुदा down को से लो बड़ा है लो पूरा हाथ से किने leveling di ngoi baka ngoi bra expectation reality ka gi ground so ka gi bola sa ground ko deu de ta ka su bola fa sa so I mai du mai ko tha kai ko la ne shot king ni lagi dah ala je
giờ mấy chỉ lo to anh to này vừa rồi你到没开始跑哎？啊 ，OK。View fish shooting all around na. Stadium kibal re. Sao nó mới team to na. Ni tao team cứu đấy. No, mà vì thứ cục style ta phải你等会多说了这首，再说哈。अच्छा अच्छा ngô lệ đây đâu mà cha chỉ chung mà अच्छा hay đó đâu mấy bây giờ như tao tuân cho mày làm đấy thì ha trong phê này thức cũ nè đấy đi cái đi trong phê spear home rồi necklace ngon rồi khi sao show rồi xuất tổ lo đi cha chỉ chú đồ số là giá to trong phê phê này trong phê thì sẽ ít đó không bán là có phê thì ra hay ta là trong phê thức cứ đâu đâu mà thức của cái phê thì chú hay tao nên ngâu lại chứ ngâu đi rồi số mà tìm mấy tao lâu lấy đây này line ra tìm view đây let's go boys let's go mai lili với nghĩ với chế thuộc bên đó mà này thiếu lỗ đấy mắc cái bao thiếu lỗ ấy ý ô lỗ ta cái thuộc bên này rồi bên sâu in bên thấu sơ mai bây giờ này cuối cùng mình ta lỗ đấy lỗ quay tiếp phải đâu ấy gì rồi số mày tiền kia sang năm bati talu cái này hay mà xem mọi SKY số thì là chú tao không biết tao talu bút là talu này Next nano Rosofe. Introduce some few personalities who have gathered here today. Ito po may vero upgrade semua sih. Miss Javinai Alaki. I think program tu begini. Encourage so to be vasanyo. Program tu ute itu players mai tu punya ground call lo lab je. Ni mai tahu ni people is travel like. Dah show dah punya mata show tu lili kati pada lah ni kai power pada ni show dah lagu tu je gara punya next PNTM ya upgrade tu kelo bela re pun mai tahu. Gara ko show re bere to ai last show lege next pinyo to papa lama taro to upgrade tu ke pe ito ho ni
PNTM President Makajai Komini Mike Noli had the Pau Tata Nobe. Alea PNTM he lo executive good with you. Who may he the Pau I told out of my Doni. Let us all rise on our feet and remember them for 2 minutes to honor them, to give a great tribute to our great leaders. My wish ni Kishulaku tini minutes a highly silent he prepare tini. My wish is the corner be oh please state simply my door listen ito former leaders my door my heart it go ito ju hikini vebule moi. They don't need leaders my door respect so ni. Or taking Tile. Declared that each game is a friendly contest done in a spirit of camaraderie and true friendship, where we stand as considerate victors or losers, with grace and determined will to win. To all these ideals, I hereby pledge my wholehearted cooperation. In His name, we pledge. Kama active ka. Kama active ka. Now I Kushim Nashum. Declaration of the tournament. 23rd PNTM Tournament 2024 Actum Choice declare. Specific Kauruga half sita 2,000 rupees pigni. Aduga Mukwe Tausu Pagnigo, Lakis Wagre. Aduna Missy half to that 2,000. Volleyball is the same. It's in volleyball. Minister, na deji sako sila ka. Subscribe sa channel. Sasoki jati bi subscribe sa puyo. Inauguration chere pakha tawale cho so to ne video dai polam moi. Stay tuned guys, remember to like and share and subscribe if you haven't subscribed yet. See you in the next video.